Magunsa mo yung party ninyo ni Sir? Ato na, pilang notebook. Magamot mo o ihahira mo da? Ihahira mo da? Lagi yan sa may yung bandalon. Unsa nga snack ka ni? Pansit. Kay papilon rin ako kung estudyante dre. Luoy mami. Wami mo Magbuwad rami. Dire na lami mo apil. Tagana yung sudan ha. Sudan. Snack. Kokra. Oh, magdaramig straw. Mana ramikin. Di, ingon man si Sir nga, nako na ice cream sa pikas. Nga, bahin ko naman no. Hindi nyo mahurot, mutabang ramig hurot. Oh, magdaramig baso. Ay, lang po nyo hot na, binili lang po nyo kumusyente ko.